Mwaramutse neza mwe mwese mudukurikiye mu bice bitandukanye muherereyemo mu mpande zose z'isi. Iyi ni News Lab TV, turagarutse mu makuru yacu yo kuri tariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026. Turizera rero yuko mumeze neza. Tugiye gusesengura ibintu bikomeye. Tugiye kureba imitego 5 itezwe ma 23. Iyo ngiyo akaba ari imitego ikomeye cyane. Ese waruzi ko abayobozi ba 23 bashobora gutabwa muri yombi? Ese waruzi yuko ibintu Tshisekedi akoze bishobora kuza gutuma 23 ihura n'ibibazo? Ku rundi ruhande 23 nayo igeze gutya igaragaza ko atari agafuka imvugo rimwe, isuzugura ibyo yasabwe ibiki? Kuva Uvira, kuva Bukavu, kuva Goma. Igisubizo itanze cyose turakigarukaho muri iyi nkuru yacu, inkuru ariko guteranyijeho n'ubusesenguzi. Twe dutangaza inkuru n'ubusesenguzi. Ntago dushaka ko uzajya wumva ibintu ntumenye aho bivana aho byerekeza. Turategeka ko AFC ma 23 iva Uvira n'ahandi hose yafashe, kandi ibi bigakorwa mu buryo bugaragara, burambye kandi bwubahiriza guhagarika imirwano no kurengera abasivili. Ibyo nsomye ni igice cy'ijambo ry'umwanzuro wafashwe n'akanama k'African Union gashinzwe amahoro n'umutekano, cyangwa se Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano, aho kategetse, harimo ijambo ngo turategeka, aho kategetse ma 23 kuva Uvira no mu bindi bice yafashe, kandi bigakorwa ako kanya imedia. Mu nama y'igihumbi 323 y'abaminisitiri, aka kanama kafashe uriya mwanzuro kavuga yuko gahangayikishijwe bikomeye n'imirwano iri gufata intera ndende, cyane cyane ibitero biheruka kugabwa na ma 23 nabo bafatanyije bikagabwa mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice. Ibyo bitero byatumye bafata uwo mujyi, nubwo nyuma batangaje yuko bawuvuyemo. Byatumye aka kanama kafata umwanzuro kabwira ma 23 ngo vaho hano. Ubwo turimo kusasira ya mitego 5. Hari imitego ishingiye kuri iki kintu uyu muryango wa African Union watangaje, ariko turebe n'undi mutego ukomeye. Ma 23 ihamagajwe Kinshasa, undi mutego ukomeye tugiye gusesengura, turebe ibyawo. Iryo tangazo riravuga ngo turamagana rya Afrika yunze ubumwe kari akanama kayo, turamagana twivuye inyuma ibitero biheruka, cyane cyane ifatwa rya Uvira ryakozwe na ma 23, impfu z'abaturage n'impunzi nyinshi byateye. Turasaba impande zose gushyira mu bikorwa vuba na bwangu umwanzuro 2773 w'akanama karoni gashinzwe umutekano wo guhagarika nyine intambara no gushyiraho ibihe by'agahenge, kugira ngo haboneke agahenge n'ibiganiro bikomeze. Ma 23 itangaje ko kuri ibingibi byasabwe nibishya, ntabwo yari yarigeze igira ikitangaza, nubwo byasabwe ku itariki 7 z'ukwa mbere aribwo itangazo ryasohotse, ariko ma 23 yari taragira ikintu itangaza kuri ubu busabe bw'akanama k'umutekano ka Afurika yunze ubumwe. Ma 23 imaze kuvuga ko abarota ko ibyo yaruhiye byo kugarura amahoro mu bice yigaruriye cyangwa yafashe bigasubira yo kuvuga ngo ibyo twaruhiye aho ngaho twafashe kwasubiza mu maboko ya Kinshasa, ngizo ni indoto mbi. Ababirota nibashaka bakanguke bahagarike izo ndoto zabo. Niko ma 23 imaze gutangaza. Kugeza ubu ngubu ma 23 igenzura ibice binini by'intara Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, imijyi ya Goma, Bukavu, iyi ngiyi akaba ari imirwa mikuru y'izi ntara. Ni mu gihe kandi ma 23 yivanye mu mujyi munini wa kabiri muri Kivu y'epfo witwa Uvira. Uyu ni umujyi nawo ufite icyo uvuze. Umuhuzabikorwa wa ma 23 Colonel Nanga yavuze ko ibyo ngibyo byari bigamije gusigasira cyangwa se gutuma ibiganiro bya Doha bidata agaciro, ahubwo bari bagamije kubyubahiriza.
icyo gihe rero reka turebe ese ubu busabe bubayeho nyuma bwatangajwe na African Union mu 2023 ibivuga hiki mu butumwa bwo kuri X yahoze yitwa Twitter. Umuhuzabikorwa wungirije wa FC mu 2023 yitwa Bertrand Bisimwa yagaragaje ko abafite indoto cyangwa abafite inzozi z'uko mu 2023 izasubira inyuma bakwiriye gukanguka kuko ngo bari mu inzozi kandi batazakabya. Atabifuza kugaruka kugira ngo bahindure ubusa ibikorwa mu 2023 yagezeho, bagomba gukanguka bakava mu nzozi zabo. Igice cyamaze kubohorwa kiri mu mahoro burundu. Ni nko kuvuga ngo ntago igice cyabohowe kizongera gusubira mu maboko y'abatumaga abaturage babaho nabi, y'abatumaga ibintu bidogera. Akashimangira ko uyu Bertrand Bisimwa ati umutekano n'ituze byongeye kuboneka, bizarindwa kandi bizitabwaho hakoreshejwe imbaraga nk'izakoreshejwe mu kubibohora. Iri jambo rirakomeye. Umutekano n'ituze byongeye kuboneka, bizarindwa kandi bizitabwaho hakoreshejwe imbaraga nk'izakoreshejwe mu kubibohora. Aha ni ikintu gikomeye cyane. Mu 2023 yakura inzira ku murima, abifuzaga yuko yagira gutya ikarekura ibice byose yigaruriye. Ni mu gihe kandi bakomeje babwo guteguza yuko n'ibyaha byose byakozwe mu bice mu 2023 yigaruriye, cyane cyane gutera ibibombe mu bice bya Masisi. Ejo muri nibwo babashyinguye abaturage ku itariki 8. Ati ibi bikorwa byo gutera ibibombe byanze bikunze Tshisekedi azatabwa muri yombi kandi azabiryozwa vuba na bwangu, ntabwo bizatinda. Ubwo rero numva umuntu ni waguteguza ikintu nk'icyo ngicyo akakubwira ngo ibintu byo kuvuga ngo ngaho twafashe tuhave, ntabwo tuzahava. Ibyo ngibyo bifite icyo bivuze. Ariko reka turebe umutego wa mbere. Twamaze kubona yuko ubu busabe bwa African Union iyobowe na Perezida Joao Lourenço inshuti magara byamaze kuboneka yuko ari umunywanyi wa Tshisekedi mu nguni zitandukanye zaba, ndetse ngo bakaba baranamwifashishije kugira ngo amufashe kugena ibiganiro bya Kinshasa, ibiganiro bizahuriramo impande zitandukanye, abanyapolitiki muri Kongo, abanyamadini, ndetse na 2023 yamaze gutumirwa. Turaza kubigarukaho. Ibi ngibi rero kuba aka kanama k'uyu mugabo kayoboye n'uyu mugabo nako kugakemanga birumvikana. Ariko noneho wakitegereza ukareba ukavuga ngo ese African Union yasabye mu 2023 iki kintu cyo kuva mu bice yigaruriye, iki kintu kirashoboka cyane ntabwo gishoboka? Ese mu 2023 umutego cyangwa imitego irimo kugenda itegwa ni iyihe? Tugiye kureba iyo mitego 5, turareba ishingiye kuri iki cyemezo, turebe nishingiye ku byo guhamagazwa Kinshasa ngo yitabire biriya biganiro. Reka turebe umutego wa mbere. Umutego wa mbere mu 2023 igabweho igitero simusiga. Igitero simusiga igabweho nuko kugira gutya ikanga kurekura biriya bice bifite ingaruka zikomeye cyane. Kugeza ubu ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC zari muri Kongo zaratashye kubera yuko zitigeze zigera ku nshingano yazo, nyuma yuko mu 2023 ifashe agace ka umujyi wa Goma. Ibi ngibi rero mu 2023 itezwe umutego ukomeye, aho ubu ngubu ishobora kugira gutya ikagabwaho igitero simusiga, ariko noneho igitero izagabwaho ihagurukiwe n'ibihugu cyangwa se ihagurukiwe n'ingabo z'ibihugu bitandukanye, bitwaje yuko ngo yanze kurekura turiya duce nk'uko yabibwiwe n'akanama k'umutekano ka African Union. Icyo gihe rero biri buze kugira ingaruka zikomeye. Niba mu 2023 yanze kuva Uvira aho yavuyemo itangaza ko yavuyemo, ariko hari ababibona ukundi, yaba muri guverinoma ya Kongo, haba ndetse n'abandi cyane cyane nk'abanyamerika bemeza ko ngo itavuyemo uko bikwiye. Bakavuga rero yuko mu 2023 Uvira nyine itavuye nk'uko bavuga yuko itavuyemo, ndetse ikindi bakavuga ko itavuye Goma cyangwa se ngo ive muri Bukavu, bishobora kuza kugira ikibazo biteza. Bishobora guha SADC
cyangwa se n'ibindi bisirikare bitandukanye, impamvu yemewe n'amategeko yo kugaba ibitero bya gisirikare si imusiga. Ni ukuvuga ngo ibihugu cyangwa n'indi miryango itandukanye ishobora noneho kuba yemerewe n'amategeko kugaba ibitero kuri M23. Ibyo bihugu bikaba izo ngabo z'ibyo bihugu zikaba zakifatanya na FARDC bakagaba ibitero si musiga kuri M23 kugira ngo noneho M23 ive muri biriya bice yanze kuvamo, ibivemo ku ngufu. Ibi rero bishobora guteza intambara ikomeye muri iriya migi, yaba Goma, yaba muri Bukavu ndetse n'ahandi, ku buryo byakangiza ibikorwa remezo ndetse n'abaturage benshi bakagwa muri izo ntambara. Uwo ni umutego wa mbere. Umutego wo kuba M23 yagabwaho ibitero simusiga. Umutego wa kabiri, bishobora gutuma M23 ihagarikirwa burundu inzira z'ibiganiro bya Doha ndetse n'ibindi byose byari bihari. No kuvuga ngo M23 imaze igihe yo iri mu busabe bw'ibiganiro bya politike, ndetse nayo mpamvu uyu munsi Tshisekedi yagize gutya akavuga atoke n'abashaka ibiganiro reka negura ibiganiro noneho birimo n'ibibera Kinshasa, ariko bigamije gutinza inzira za Doha ndetse n'izindi nzira zitandukanye. Akavuga ati rero ikintu gihari, uyu mutwe M23 wasuzuguye itegeko rya African Union cyangwa ry'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ryo kuva mu duce wafashe. Bityo rero biragaragara yuko ari negative force zidashaka zidashaka ibiganiro cyangwa se zidashaka amahoro, ahubwo hari izindi nyungu z'intambara ndetse n'izindi nyungu zishe nyuma yo kudashaka ibi biganiro. Ibi rero bifite ingaruka, cyangwa ni umutego wa kabiri ufite ingaruka, kuko M23 imaze kuba qualified nk'idashaka ibiganiro by'amahoro cyangwa nk'idashaka amahoro, byatuma amahanga yaba Amerika, yaba Doha, Katari, yaba Ufaransa, yaba Angola, yaba n'ibindi bihugu bitandukanye avuga toke bya bindi Kongo yavugaga ifite ishingiro. Aba bantu ntago ari umutwe wa politiki, ahubwo ni umutwe w'iterabwoba. Noneho Kongo ikabibonye ijambo ryo kuvuga ngo nta biganiro n'abaterabwoba, bikaba byanatuma n'iyanzira ya Katari ihagarara burundu. Noneho bityo M23 igashyirwa mu kato ka diplomasi, ikaba iciriwe nukuva amarembo yose arasibwe kumvikana cyangwa kumvikanisha ibibazo byayo bigasa naho binaniranye, kumvikanisha ibibazo byayo binyuze mu mahoro bigasa naho binaniranye, bityo hakitabazwa inzira y'intambara. Hitabajwe inzira y'intambara birahura na wa mutego wa mbere wo kuzisanga yagabweho ibitero simusiga. Icya kabiri tubonye yuko icya kabiri gishobora kuza kubaho ni uguhagarara burundu kw'inzira ya Doha cyangwa se y'ahandi. Ni umutego wa kabiri. Umutego wa gatatu ni ibihano bikarishye kuri M23 no kubavuga yuko bakekwaho kuyifasha. Hashyirwa mu majwi u Rwanda, ariko u Rwanda rwagaragaje inshuro nyinshi yuko nta bufasha wa M23, nayo yarabyiyemereye yuko nta bufasha ihabwa n'u Rwanda. Hanyuma umutego wa gatatu nyine ari wo ibyo bihano bikarishye, kutubahiriza imyanzuro ya African Union na Loni byatuma habaho ibihano by'inyongera kuri M23. Abayobozi ba M23 bashobora gufatirwa ibihano bishya, gufatira imitungo yabo, kudakorera ingendo mu bihugu bitandukanye, cyangwa se n'ibindi bihano byose bijya bitangwa. Hanyuma ikindi gikomeye nuko amahanga ashobora kongera igitutu n'ibihano ku gihugu nk'u Rwanda gishyirwa mu majwi yo kuba ngo gifashamo M23, ibintu u Rwanda rutera utwatsi buri gihe ruvuga yuko rudafashamo M23 rugatanga n'ibimenyetso. Ibi rero byagira ingaruka ku bukungu n'imibanire mu karere. Ibyo ngibyo nyine biramutse bibayeho byagira ingaruka ku bukungu n'imibanire mu karere. Ibihano umutego wa gatatu. Umutego wa kane, M23 ishobora guhita igaragara nka leta, cyangwa ikagaragara nk'ifite ya gahunda yitwa balkanization yo gucamo igihugu ibice, gushinga leta no gucamo igihugu ibice. Ni ukuvuga ngo niba M23 yanze kuva muri biriya bice bya Uvira, Goma ndetse n'ahandi na Bukavu, igakomeza gushyiraho ba meya, kuhaka imisoro nk'uko nyine bigenda bivugwa, nuvuga ngo byabishimangira cya kirego cyitwa balkanization cyangwa gucamo Kongo ibice, bigatuma abanyekongo bandi moko
barushaho kunga ubumwe mu kurwanya M23 nk'umwanzi w'igihugu aho kumufata nk'uwaje kubarenganura, kuko baba bamaze kubona yuko icyo ashaka ni ubutegetsi, icyo ashaka ni ugufata ibice runaka. Bishobora no gutuma nanone Perezida Tshisekedi agira gutya akavuga toke, mbonye impamvu yo gushyiraho etat de siège ibihe bidasanzwe, hanyuma nigizeyo amatora cyangwa se n'ibiganiro by'imbere mu gihugu mbyigizeyo kugira ngo mbone igihe cyo kwigumira ku butegetsi no gutegura operasiyo zo kwihimura no guhangana na M23. Wareba rero iyi mitego, turebe n'umutego wa gatanu, turaza kurebera hamwe umwanzuro. Umutego wa gatanu, kugeza ubu ngubu nibwo amakuru ejo ku gicamunsi cy'ejo nibwo hasohotse amakuru yuko Perezida Lourenço wa Angola yamaze gutanga ubutumire muri M23 ayitumira mu biganiro bya Kinshasa. Ibiganiro bya Kinshasa bizahuza Perezida Tshisekedi n'abatavuga rumwe nawe, amadini n'amatorero ndetse nabo bahanganye ku rugamba nka M23. Ibyo biganiro bivuze ko ngo Tshisekedi niwe wabwiye Lourenço ati nyamuneka mbwirira bariya abantu baze tujye mu biganiro, cyangwa bazitabira ibyo biganiro. Bikaba ari ubutumire ngo bwahawe M23 butanzwe na Angola, ariko ku busabe bwande bwa Tshisekedi. Hanyuma rero uwo ni umutego ukomeye. M23 yamaze gutangaza ko itazitabira ibyo biganiro bya Kinshasa, bizabera Kinshasa, mu gihe Kongo itaradekarara definitivement ko yavuye mu biganiro bya Doha. Kongo ariko igasobanura ko ibiganiro bya Kinshasa nta hantu bihure n'ibiganiro bya Doha, zose ari processes cyangwa ari framework ebyiri zitandukanye. Iti twebwe ntabwo bivuze ko ibiganiro bya Doha biri buze nako ibiganiro bya Kinshasa biri buze kwerimina ibiganiro bya Doha. Aho ngaho harimo ikibazo rero. M23 iravuga ko itazajya hehe, itazajya Kinshasa. None birayikururira kuba yagwa muri wa mutego. Kinshasa nawe yagezwe nk'umutego wo kuvuga ngo yanze kwitabira inzira z'amahoro kandi n'inzira zihari zashyizweho. Uwo ni umutego. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo Kongo yahitibona ishingiro ryo gukomeza kuvuga yuko M23 ari umutwe w'iterabwoba, atari umutwe wa politike, kubera yuko udashaka n'iki n'ibiganiro. Bikaba byanagabanya n'icyizere yari ifite, bikaba byatuma noneho Kongo ibona n'uburyo yongera ibikorwa bya gisirikare. Batayishinja batiri ko ntushaka amahoro urimo urongera ibikorwa by'intambara, ko yavuga iti murabibona yuko abantu nshaka ko tuganira bibiganiro ntibabishaka. Kubw'iyo mpamvu barerekana yuko bashaka iki, bashaka intambara. N'abashaka intambara rero nanjye ubwo nditabaza iki, intambara, nta kundi nabigenza. Ibyo ngibyo ugasanga none bikururiye M23 ikibazo gikomeye. Kongo icyo gihe yabona n'abafatanya bikorwa bayishyigikira mu ntambara, kuko noneho bagiye mu buryo buri legitime bagahemewe n'amategeko. Cyangwa M23 diplomasi yayo yari imaze kugera kure, ikaba yashyirwa hehe, yashyirwa mu kato. Wareba rero tugiye kureba nk'isesengura, Tshisekedi guhamagara M23 Kinshasa ntabwo ari izindi muwe, ahubwo arashaka kwereka amahanga yuko guverinoma ye ifunguye ibiganiro, bityo akabona amanota muri diplomasi mpuzamahanga nk'umuyobozi mwiza. Twabonye ko ikintu cya mbere cy'ibi biganiro M23 ishobora kwanga kubyitabira, bigasa naho bibaye prolonge, bikamuha time yo kwitegura kwihimura ngagarukana iri anuza iriya biriya bice M23 yafashe, cyangwa se nanone bikaba byagira ibiki, bikaba byamufasha mu kubona igihe cyo kuguma ku butegetsi kugira ngo ategure amatora cyangwa se anategure exit ye neza uko abyifuza. Ibyo nabyo ni ibintu bibiri bishoboka. Uhareba rero ugasanga yuko M23 rwose ifitemo nuza, ifitemo iki gihombo. Ikiri M23 yanze byatuma igumana ikomeza guhereza umwanya ibiganiro bya Doha. Noneho kubera ko ibiganiro bya Doha ifite kuntu ifatwa nk'umufatanya bikorwa
ahubwo ntabwo ifatwa nk'uko Tshisekedi ayifata cyangwa Kinshasa yifata, ahubwo muri Doha bayifata nk'umufatanyabikorwa muri iki kibazo. Bityo rero irashaka yuko ibiganiro bya Doha aribyo byakomeza gushyirwamo imbaraga, kubera ko ariho ifite isura nziza ndetse idashobora kwibasirwa nk'uko yakibasirwa Kinshasa. Ikindi kuba byakomeza kubera i Doha, yizeye umutekano w'abayobozi bayo, kubera ko ubu ngubu bivuga ko baramutse bagiye Kinshasa hashobora no kuvamo gufatwa bakaba bafungwa. Ibyo ni ibintu bibaho rwose cyane. Hanyuma Doha rero urebye M23 irayibona nk'ikibuga kidafite aho kibogamiye, ikavuga ati rero twebwe turashaka kugumana isura ya politike yo kuba isura y'inyeshyamba gusa, tugafatwa nk'umutwe wa politike tukajya mu biganiro. Kuko erega buriya ntuzamo M23 nubwo ijya kuganira, ntago waganira n'uzi igisirikare, oya haganira umutwe wa politike AFC M23 nyine ni ihuriro nyine AFC M23. Hanyuma igisirikare murabizi ko cyitwa ARC, Armée Révolutionnaire Congolais, ngira ngo numva ariko cyitwa. Ubwo urumva iyo ganira AFC M23 ni ihuriro rya politike ariko rifite igisirikare cyitwa ARC. Burya mujya mu bitandukanye, ARC ni igisirikare, mu gihe AFC M23 ni ihuriro rya politike. Bajya kuganira ubu nk'umutwe wa politike, ariko baramutse banze hari igihe bakomeza gufatwa nk'inyeshyamba nk'uko hariya babafata mu gihugu cya Kongo. Hanyuma rero nk'uko tubibona, kutitabira ibiganiro bya Kinshasa biraha leta intwari ikomeye ya diplomasi, bishyiremo M23 mu mwanya mubi mu maso y'abahuza n'abaharanira yuko haba amahoro. Ariko nanone kwitabira Kinshasa bishobora gutinza cyangwa bigaca intege ibiganiro bya Doha, kandi M23 ariho yari yizeye amakiriro kandi yamaze no gusa nifatisha neza. Inzira ihamye rero M23 niyemere ibiganiro bya Kinshasa, ariko isabe ko byabera ahandi hantu hatabogamye hatari Kinshasa, kubera umutekano w'abayobozi bayo. Ikindi cya kabiri, inasabe yuko hajibamo umuhuza bemeranyijweho utari Joao Lourenço utavugwaho rumwe, kubera ko yamaze kugaragaza yuko isura ye muri M23 ntago M23 yifata neza. Iyo mitego 5 murayumvise yose M23 igomba gushaka uko yigobotora. Reka turebe noneho muri Uvira ngubu hari amarira, ibikorwa by'amashuri ntibiratangira mu mujyi wa Uvira no mu midugudu cyangwa mu bice bikikije, bitewe n'umutekano muke umaze igihe nyuma y'igitero cya nyuma cya M23 cyatumye uyu mujyi ufatwa. Hanyuma ababyeyi rero baracyitwararika, banze kohereza abana babo ku ishuri. Mwakavuga ko ngo umutekano nuragaruka neza, ngo byamugora cyane kohereza abana ku ishuri. Undati kugeza ubu amasomo ntarongera gutangira mu mashuri ya Uvira. Nyuma rero ikiruko cy'iminsi mikuru isoza umwaka, amashuri yari muri Uvira ntabwo arongera gutangira, mu gihe abandi batangiye ku itariki ya 6, ariko mu mujyi no mu turere dusa tugize n'udukikije Uvira nta kintu kiratangira. Ariko umwe mu baturage avuga ko ngo basabye ababyeyi kutohereza abana ku ishuri kugeza igihe amahoro azagarukira. Ariko harimo ikindi kibazo gikomeye, ngo 70% by'abarimu bose bigishaga muri Uvira bahungiye mu Burundi, kandi Burundi bwanze kurekura abanyekongo ngo batashye. Bityo rero ugasanga hariya muri cyitwa Uvira cyangwa no mu kibaya cya Rusizi ntago abanyeshuri baratangira. Tekeza 70% by'abarimu bose barahunze, kubera ko buri umuntu w'umwarimu ari ukuntu afatwa nk'umuparitiza cyangwa umuntu ufite ahantu ahuriye na politike. Bityo rero bamwe ngo bashobora kuba ngo barahunze bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikaba byatumye amasomo muri Uvira adatangira, bikaba rero abaturage barimo barira bavuga bati abana bacu turabagenza gute, turakora iki? Nacyo ni ikindi kibazo nyine gikomeye mu 23 ikwiye kureba uburyo yakongera kureba uburyo abanyeshuri bongera gutangira ishuri hariya mu mujyi wa Uvira. Reka rero tubashimire, dukomeze kubifuriza kugira icyumweru cyiza.